Ni watuka mugikuyu ndagitari haha nigetha gukorwo agituthomithia maundu maingi na etagwo Dr. Brooke Wangechi iteguo. How are you doing, Doctor? Good Wangechi. Ngakena ni gukuona. Ona ni ndakena kuona. Brooke waheirwo ni muciari mugikuyu? Ndaheirwo ni my sisters actually. Kuma ku? Kuma Nyeri. Hey, acio ni macerangi gatene. Brooke ndege uguo. Ni mathomete. Ndakena ni gukuona. Welcome to the show. Thank you so much. And you look beautiful. Thank you. You too, Wangechi. Thank you. Yeah. Thank you. Ndendo mageithie. Kamera muriega inyuothe ni ngenete muno ni gukorwo ndi haha muthenya umuthi niguo tuhote kwaririria maundu ma autism. So thank you so much Wangechi ni ndu wako invite. Karibu sana. Umete Nyeri ku? Nimete Nyeri Ihururu. Wow. Ihururu Kajora. Wow. Yes. Ndangakena muno oro ringi ni amu ni gukorwo ugituthomithia na no nyende kumenya wendire gutuika ndagitari wa autism kana niki gietumire wende go specialize na autism? Actually ni ndigwo nyanjiririe speciality ri yari because of my mom. Oh. My mom ari nurse Ihururu dispensary. Okay. No ni acokire akirwara na agikorwo ndangihota kwaria na ndangihota kumove koguo atuire ari bedridden miaka 3. Koguo hau niho tweragwo no nginya one speech therapist. No gutiari speech therapist hota kumenya kuria tungimuruta Nyeri. Koguo niguo gwacokire riu ngikura ndari high school koguo ngikura ndaugaga no ngatuika ni ngamenya speech therapist niko gwacokire guki end up, so I ended up go specialize as a speech therapist. Ndio ni waguthumbũrire muno. Ni wathumbũrire. Poleni sana. Thank you. Mamu aromba makwira kuraga. Tumenyetire ndagitari autism ni ndu tondu ona nie ndirakuria ta point of a layman question gakuria tire autism ni ndu tondu ndiciragia ati mwana ciaragwo ni nyina kana agiagira autism enda ya nyina. Autism ni ndu? So gwanjiriria ni gutukania Gikuyu na Githungu ni gukorwo kwi terminology imwe citangihota kwirikana Gikuyu gutauka na Gikuyu. No autism it's a neurodevelopmental disorder. Right. Neurodevelopmental disorder iramaanisha ati mwana agikura around mieri 9 niro twajagia kuona symptoms cia autism. Right. Na neurodevelopmental disorder iramaanisha ati kwi maundu maria tu expectaga mwana kana ciana cigikura cikorwo cinamo. Right. No mwana wina autism ni aceragirwo. Na there are several types ya iria turoraga disorders ici. Koguo number 1 mwana ni agucererwo kwaria. Mwana wina autism. Mwana ni agucoka ciana iria ingi cigithaka mwana wina autism ndarathaka na ciana iria ingi. Ni makoragwo na kindu twitaga repetitive behaviors. Okay. So repetitive behaviors ni ukuona mwana agithaka na ciara na arathaka na ciara hakuhi kana akarora tawa. Kana agatindo agithie aga switch off lights on off. Koguo hari some symptoms turoraga na ni cio citumaga tuhote kumenya ku diagnose mwana na autism. Right. Koguo bagiriria kuma mieri 9 nirio mundu angihota ku notice some behaviors. Yes. So mwana wa mieri 9 ri ni tu expectaga ni akwanjiriria go point. Right. No mwana wina autism ndakuhota go point. Gwi kindu twitaga bubbling. So bubbling ni baba mama. No mwana wina autism ni gukora ndarahota ni acereirwo gwika those developmental stages. Kana gakorwo ndarakurora uria mwana ona akiongithio ni nyina aroraga nyina maitho thiuri ukona mwana wina autism ni acereirwo na ndari na eye contact. By the age of 1.5 right. ni tukoragwo tuki expect mwana akorwo na almost 50 words. Yeah. Iria arahota gutamuka na kwaria. No mwana wina autism ni aceragirwo muno makiria na hau niho muciari ajagia gwetha speech therapist. Ukona riu ni hindi muciari okiri akuga mwana wakwa ndararia kana pediatricians. So athi gwe pediatrician irio pediatrician akwanjiriria riu kurora stages cia mwana. No by 2 years by 3 years ni ukoraga riu hau niho twanjiririe kuona symptoms cia maciothe cia autism. Gutire kwamenyeka kana gutire kuramenyeka murimu ucio ni kuringana na uthuthuria uria wanekwa hihi ni ukoragwo wina ni mundu wothe ungirwara kana ni mwana wa mundu wothe ungirwara kana hihi ni urumagirira family Is there anything that you can point ta ndagitari ukimenya
andu aria marwaraga niki kuri uthuthuria wikitwo wa umwe tuti turamenya the real cause ya autism no kuri maundu like the family genetics ni gukora icio nira a certain family ina ciana kadhaa cina autism so ni turame link up na genetics predisposition ya ugakora ginya ciana cie twins kana cie triplets ugakora igiri kana ciothe ithatu cina autism kana ugakora muciari kana family ina ciana ta ithano ri ugakora igiri cina autism so kana onokoti the same family ni ugukora ati ni kuigwa mundoga ona mwana wa my sister kana mwana wa my brother ri ni ara diagnosed na autism kogo ni turame link up so much with the families no mundu wothe no agia mwana wina autism yes haya thini wa kiona mwana wina autism tutanakinya thina wa stages cia autism kana hihi behaviors kana undio gutwira kana kwina different types or it may be something kuri undu unge prevent mwana ndagakirwara muno kana is there any advantage ya kunote before kana mwana no kurwara ikura no nginote kana wage kunote Asha Wangechi. So there is a lot of advantages ya diagnosis gwikwo tene. Tondu diagnosis igetwa gwikwo tene ni kuhe example mwana wa mwaka umwe na nuthu that is 18 months agetua ku diagnose na autism na mwana unge diagnose hihi ari na miaka 10 mwana uyo wa miaka 2 there is way better intervention shigekwo ndigukorwo autism no na ti murimu autism ni disorder kogwo murimu agikorwo ni disorder ni ugukora ati mwana we na autism ajiriria tene gwika intervention kana management ciake ri ni agukorwo ari way better than mwana udiagnosed very late how do you manage kana mo manage giete maybe ugwore mwana ni okatene mwana ni amenyeka tene ena ukoro murimu wa autism ni maundu mariku makoragwo mukimwikira ta marigitari okay kuko kwina madagitari several magukorwo manage mwana wina autism so mwana equal diagnosis number 1 uko depend no amwika diagnosis ni gukorwo agithi gwe pediatrician athie kuri pediatric neurologist kana kore clinical psychologist na kana speech therapist ni makurora mwana ni ha acereirwo kogo intervention ni kajiriria hau